Gledajte kako je meka ovo. Ko maslac. Gledaj, gledaj. Joj. Kako je dobro. Pozdrav gladna braćo, evo nalazimo se na novoj gastronomskoj destinaciji, u Belišću smo. Iza nas je restoran Romberg. Novo otvoreni restoran gdje se rade razni specijaliteti. Ali mi ćemo probati gulaš u kruhu, kečigu i sporo pečeni vrat od crne svinje. Idemo vidjeti kako to izgleda. Evo nas ljudi, nalazimo se za stolom, sa nama je naš šef Domagoj koji nam je pripremio 3 specijaliteta kuće. Znači ovdje vam je gulaš u kruhu sa divljači, kečiga sa žara sa blitvom na dalmatinski i vrat crne svinje, sporo pečeni, sa krumpirom na maslacu i gljivama sa žara. Na stolu su nam 3 specijaliteta, kako nam je i rekao naš kuhar Domagoj, naš prijatelj koji nam je pripremio gulaš u kruhu sa divljači, kečigu i sporo pripremljeni pečeni vrat od crne svinje, što je ovdje specijalitet. Prvo ćemo krenuti sa gulašom. Inače, samo da znate, ovaj restoran ćete naći vrlo jednostavno. Dođete lijepo u Belišće na adresu Vijenac SH Gutmana 12, stara jedna ovako zgrada koja je stara više od 100 godina, prekrasno izgleda. Jedna crtica iz povijesti, zašto Romberg? Romberg je bio inače jedan skladatelj mađarsko-židovski koji je boravio u Belišću i Osijeku, a većinu vremena je proveo u Americi i bio je jako popularan. I po njemu su nazvali ovaj restoran koji se prije par mjeseci otvorio i radi fenomenalna jela. Gulaš je odličan, fino začinjen, slan i malo šarf. Uživam u njemu i ovako kad ga vidite u tom kruhu, Inače kruh, i to nije bez veze, rađeno je tu u jednoj lokalnoj obiteljskoj pekari u Valpovu i radi se samo za ovaj gulaš. Ova porcija je ogromna. Gledajte vidjeti kako je tu mesa unutra. Svega. Znam da sad nismo jeli puno jušnih jela i uvijek mi govorite da volite glad malo da jedemo nešto jušno, ali ovakvu stvar bi uvijek jeo. Kako je dobar ovaj kruh. Jako fino. Ovo je meni za 2 osobe. Svaka pohvala. Svaka pohvala za gulaš. I za ovaj kruh i ovoj pekari koja ovo radi. Naravno, pošto smo u Belišću, vino, to je ono dio folklora, znači mora biti dobro vino. Znači graševina uz ovako nešto, ovako jelo, paše nevjerovatno. Mekano je full meso. Mekano, fino začinjeno, baš je... Neko zna što radi s ovim jelom, tako da preporuka za gulaš. Kečiga.
sa blitom i krumpirom. Fino je pečena na žaru. Vidite korica kako se lijepo, evo ga. I sad se izvadimo malo češnjaka, da da fine arome. I idemo probati sada. Ovo je druga priča. Jako fino. Kao da jedete čisto meso, onako dobro začinjeno, dobro posoljeno i nema taj prejaki riječni miris. S druge strane, jeo sam negdje kečige gdje su imale malo intenzivniji miris, pa mi je to onako nije do kraja odgovaralo. Ovdje je jako dobro pripremljeno i osjeti se taj dim. I taman je onako hrskavo u toj kožici jer je na žaru i savršeno odgovara. Tako da naručio bi si ovo jelo, bez obzira što je riba. Uzet ću još malo. Stvarno je dobro. Vi zapravo nju možete cijelu izvaditi. Možete isfiletirati. Gledajte ovo kako se fino odvaja. Mekano je meso. Znači, gledajte ovo. I sad recimo okrenuto i na drugu stranu. I tu od repa. Ovako si uzmete čisto meso. Gledajte ovo. To je uživancija. Malo krumpira. Začinimo još malo češnjaka i idemo uživati u ribi. Odlično. Bojte pravo malo s limunom. Evo ga. Malo limuna. Rekao nam je jedan naš prijatelj kuhar, kad je dobro pripremljena riba, očišćena, kad znaju kakva se riba uzima i fino se dobro začini, ona je bomba. I stvarno je. Jako fino. Sporo pečeni vrat od crne svinje kojem se veselim ko malo dijete jer izgleda i miriši fenomenalno. Zabranio mi je moj prijatelj kamerman da pojedem sve. Gledajte kako je mekano ovo. Ko maslac. Gledaj. Joj. Kako je dobro. Kako je dobro. Ne, komad ostaje. Ovo se ne baca ništa. Ovo je... Fino gljive na žaru, uz to krumpir, taman. Ne treba ti ništa. Svinja je svinja ipak, ljudi. Znači, taman, slankasto, sočno, onako baš vidi se da je sporo pripremano. Ima malo, vidim, i crvene paprike gore. One krupno tucane. Izvrsno. I svugdje vina idu savršeno. O Bože. Ako se odlučite doći u Romberg, a morate doći, nekakvih 20 minuta vam je od Osijeka, obavezno, ali obavezno, crna svinja, vrat, savršeno. Ako volite gulaš, kruh, preporuka, skoro pa za 2 osobe, a riba, kečiga, oduševljenje. Pazite, radi se o kečigi, jednoj divljoj riječnoj ribi, izvrsno pripremljeno. Da. Ako bi birao na prvom mjestu crna svinja, pa čak bi rekao kečiga nakon toga i onda gulaš. To je nekakav moj izbor, što znate zapravo da onda je riba jako dobra. Da ne mislite da se ovdje jedu samo specijaliteti, tu inače možete naručiti i burgere dobre, i krilca, i pice. Imaju i dostavu.
Ovo je specifična pizza, zato smo se odlučili ju naručiti. Zove se po umacima Slavonsko zlo. Već ste vidjeli u nekim emisijama da sam se igrao malo s tim umacima. Tu je lokalni proizvođač iz Belišća. Tu su njihovi ljuti umaci. I tu ima, koliko vidim, i sira, i kobasica, i slanine, i puno tog umaka. Znači ona bi trebala biti ljuta. Tijesto izgleda jako dobro, fino miriši. Ona je zapravo dosta jednostavna. Vjerojatno da se osjeti taj ljuti umak. Pa ćemo ju probati. Vidi se sir, vidi se domaća kobasica, slanina, malo luka i umak ovo gore što vidite, to je taj ljuti. Ajmo vidjeti da li je jako ljute ili nije, kako ću sad reagirati. Idemo dalje. U početku misliš da nije tako ljuto, ali tu se varaš. Ona te polako probija onako, fino ugodno. Sad se već bolje osjeti. Ajmo još malo probati. Da vidimo koliko će me probiti ovaj umak. Inače, tu ima i ljućih umaka, ali neću ih sad dodavati da ne bi bilo kasnije bio i vatru na ovoj vrućini. Tijesto je fino, mekana je. Sir je dobar, ali posebno je zbog ovih umaka. I super mi je što su stavili luka. Ja bih ga čak i više malo stavio. Znači, od 1 do 5 ljutina, 2,5 do 3. Znači, taman da te malo probije. Vjerovatno, kad bi je pojeo cijelu, bi me ono full opralo. Ali preporučujem ovu pizzu zbog ovih umaka, zato mi je posebno. Vidjeli ste što smo sve jeli, koliko smo uživali. I dalje crna svinja ubija, razvaljuje. Restoran Romberg, ako se nađete u Belišću, obavezno posjetite. Zapratite i nas na našem YouTube kanalu, Instagramu, Facebooku i gledamo se u idućoj Gastro Tražilici. Bok!